wan ju sarong no tapi sarong kamu lakut no kibun mai kena sing kiwan ni ki Jokowi atli kelas no bang ada champion tim kwa si bang train ketu kut nang kare jaki nadu tu kesengi mga poi bani kendu yu Anthony CM bat bani semak badu hang tia po jem hanong po ka pelong yang abangan kwa pan kilan met susu hakani ke bentah bani kura Kulai di baro iwe bijipe ini video nak kapor sekapor kani ka video ni klemat kadi ka bentak baar jong kanong po tebat kadi kejing keren kejing kendo bat ikut jong Anthony te nohikai jong Anthony ibadan iba penia je thi ke gym hang ti hapo nong po ka bakerteng ke ground and pound MMA mo te hakti ke jaka kadi bi training di Anthony bi la ban poi shru ta ka jing job ila long ru to cornerman hang ti po Dubai nam ta je Anthony ya kati ke school menshwa la tip kerteng ngam ta ka moi boran moi thai boxing training kerja training kan te I lalong no unong hikai jong iba kores ula sing ke school house nem khakna spak ne puar but iba kores ila join hakati ke gym nadu khakna spak ne pu sau ter te but menta hadien bala khlano uta unong sing ke gym menta ila shimti no iba kores marwen iba long coach jong I Anthony CM hang ti hapo nong po kata kajing ya kun kebeningkong ke jong I kade husnem khak nais pak ne pu pra ila song thanyo ho arja khan riu ba hadin kata ila jing hikai no yakini ki khna ki bakwa ban le kai yakini jing le kai te badi ai jing hikai ki babun ya ki briu ki banang ni ki khna banang ni ki khna ban baru om na ki ban bar julah ni ki khna ban bar riru kumjo iba gares imdei tang ita coach jong I Anthony ba coach ka MMA tinri deiru I try jong ka J film production kiba bon ha ki video kiba itnat ki music video kiba mi na bhai ki day kiba le da iba kores marwen bar kumjuru inong seng iwin ki nong seng jong kari bhai news kabastanan kalong ma mndi tang iba kores marwe iba le ya kani ka MMA hayeng tenre baro sieng na do ilok chungi na do ki khon jong ir kumju te nginyo bani karan ba badi halor kini ki baro khai te ni video hado bandakut Hari jisha ngam consider hila de kue sudah mentai kadang train kadang lekai but kena kujuk hi kembal balik kan ngam don hi kembal don kiwe lese kiwe school kiwe hi no hikai don black belt mo lese kita tip ki any martial arts teachers don black belt pengen don tang experience bang fight package dan po kickboxing ring but muay thai boxing tanggatai ki kena sumi ki don ma potensial của pion no ban fight ma bi di na lum kan kamet ka phaju ki ka joki ka klan lupa he don kam ki tang bin tresiton bin train tamang mesin ji ha ma ba di kena juni nakti akan ngom tenteng dari la pau khandet kim sim kia chu long ka re ga sangi no ni kum di kena ki bawan ba wan sa na du na Tripura na Assam diwan bentrain bani yang dikit tris tombat ki lapoi sabar ke dak pam sya ke ikna ji pat tingla pau no itu tip de ba support na yang ne de ba kimton kan sin ban le kai ni sangi no support lo makut no ki bana nang ki khna ba fi pla train hari minta ne ki pun he don di bana bari ki bawan train ni tamalong ka ama pa kam piang ge kasa ngam da khot ki de don pat ki bong ngi kiwan ki sala ka sa ki thian po boxing hanga po tatami mar po boxing ring kita minta ki shanu ki dan ki don we de Palas Hazarika dan sepo Dubai in New York kecik sudah biang fight atas blok train atas dan long professional dan do Ayushman Mukherjee do na potri pura tahu lah actually fight sepo kini di promo Thai sepo Thailand lah pau si batin one train kan pi jet hanu godol pi sha hanu godol ya kita lah lagi train manuan penting ke professional fighter apa dia rela lagi orang bantu tang penting self defense dengan ju perlu port minta bomon lagi wan mungkin datang itu di bakwa ban pesu career fighting as a pro fighter
Tiga yang mentah kan nunggu dan tadi provider bapi. Yang mentah ini dan Andreas mentah dan Jennifer inti karena Jennifer dan apa yang kita cerita lima itu mentah dan Daniel Gamlong dari 98 kg. Kita expect kan lagi we lima boleh kani kami ba government kapal dan ni, kalau yang kadi bagi kuah itu lende. Dan Europe biang, lagi Europe ni bodoh ya kita. Tiga kamu ada mentah kamu pilot baik. Napla. Ti kamu nada dan mana bakwa ban room sa kani ka career. Ti laban non bagi habban ayun lagi habban. Semua bapin sajid kum professional fighter bapin yo ban fight di promotion bah ya. Dan kaman fight khasang khadu tuli hadu aku tuli ki amateur fight. Takadau naga liang jongka ground and pound MMA jini ni saya pelong ki amateur fight mana kusnem. Tapi beli lu hak bandung MMA kan bandung yo bandung professional fighter hapo MMA keep count pilih black belt ne pilih black belt cukup dan lu keep count jadi kapag count dari video record ke pidon kipe lang baga video jo pi la da ka fight jo pi la ban sales la ban sale ka fight kam doesn't mean but he have ban job every fight mereka fight jo pi ka di belum purely technical fight. Kam dia kan bang la job bang show sudah komputer job buat fisya je pinum je gitu tu. Pihak ni pihak perform bang dan nak liang juga ini bagi promotion bagi kena kasih lejong kena benar bah kiwan di fight mal harga martial arts kam tu religion kam tu caste kam tu. Long piju perkhat bahkan long karya ipi nak kamu na. Hai. Long pilak bu thong pa kanya do mensua. I should be somebody. I should make change of somebody life of my life. Ngap yang kerja ingkala deh. Namanya juga ni yang tu bersih. Mereka thay kat thong bang kuat. Bang champion be. Lah dari ba ngat kuat kam sarkar na gung long alayo dan apply ke. Sebagai jipuler kamti ba latep lapun jipuler. PVP pendak ini tu? Ya engineering ada. Kalau jong mediatek lah, senang betul fan ni. Tapi kau itu interview empat sulit nanti kau. Try dulu interview romnang gitu. Lupa sih kamu don video, kamu don telepon, di mobile kan mendring video. Ya, ngasih ada di situ, Mr. Chorus, you are invited to our championship. Entah dapat aja gila sennya flight ticket gila sen berpisah dari nanti gila sabo kalau kiwan ni kendo gila kalau di welcome hari tinggal kali kihai venue kiwan susah we dah amit sudah kerja aja kiwan tujukan kiwan kat fight kat sedang fight popo station rail kalau kihap long very careful bagi kena lo kihap di promotion kita pun mundur susah tiga ka penting don di promotion lo kim pembiang pati medical facilities masalah nak wala mirip ngalangat asid atlet tinggal kita abandra dapat pokal kata macam muslim 2001 the one hajim ini long most welcome ever quite di bakwa long professional fighter tapi kamu necessary per lese bisa super bisa sejawai tapi wan perlu pernah boros di sini rasa kayak sinjing Friends sahabat gitu di gym kita don portion untuk pilih saya kita don boxing coach tapi lebih sekali lebih ke boxing dan sa tapi don nak sawan dia lain deh tentang boxing tapi don di judo school itu any masalah penbit sekali itu bisa memilih di long welcome baby kalau kita benar bah kita wan training ini balik ini para lagi keluar dari situ lah tapi kuah ban poi ke level di UFC kemudian besok berkembang perkebaya lah tapi kita itu first fight mengkong api hap fight ini dia amateur fight maximum bapiolat fight big what you ang bagate dari kickboxing non fight kata kau di wushu non fight big new experience pun what you sarong no tapi sarong kamu lakut no ibun mai kena sih kiwan ini di job kau atlet kelas no bang ada champion tingkwa si bang train ketu kut senang kerja jadi ngau manusia nggak lajia itu lah kendai pu pra
kendai berperan dan kendai juk long champion so ngam train juk kendai sana dem aja kan mantu sesuatu gam long Kingston kata hình bọc yo một cái climax si là da train bar một PM cái hapo menta kadang hapo India ka MFN pilih sepo Singapore kadang da 1FC na pilih sepo Middle East kadang ka Brave na tapi Indonesia sepo Europe kadang da Bellator si US ka UFC itu kidon tambah ban point tu level kebut sesuatu yang train dia bagi orang yang train bang jaga kata lagi kita yang ini lah next level maksudnya berarti hadu berapa ya ke level tu si Paul lebih fight train bed hay kamu ngopat bu apa ya level ni kata lu undang bun lu train kalau apa ini level tu train si pun siapa boleh kata climax Puja tiga orang celai masalah sih kamu don siang ya konten sedang nak train mana kadang guna ada di sini terus lagi bila ada kisah mau kan kiu bahai kena ada nama boleh India dunia competition ikan thai kisah rang man ke tons of competition ban yo amateur fight ban yo pro fight chip pun bagi competition kat le kitna di guna la lagi sing kadang the chance kita nunggu lagi kening dah hari hon start na kai start na kai snal kalian nu kanu senam nado ko nak kening hai mana saya kai be apa ye palle kai professional ne kumno professional Kena next fla jule ayu ka fla jumi ki fight ye fight dah betul lah ti lano try film le fight jani dah lah kam ayu sa ini jufir shele kai na hai tu shele show ini ini kelas mana last night sampai kelas 10 ta hai ta fika penga ring video ni fika apa nai message we ki kena jadi ki perlok le ya no ki bakwa bande ki fight kum kini kan kata teh long kasi ako man job hita mada fight ka best pala na unta ka medyo hero ya ka hell mete hell ko physical ta katring sa iya hero kum ba antini dai sa iya semi TV Remember, when you are engaged in any fight, don't use technique. Don't use technique. Save yourself. Tie up your shoelace. Run as far as you can. Run. And if you cannot run, he hold you. bite Then use your fish hook. You do anything. That to fight. Then you'll be escape. Don't do that self-defense style. That's not wrong. Long qua na samla batin slow change the life mainly I come tam the time of me mấy muốn mà ta lên nó thì bạn năng ban roai ban sale ban sat persan ban tu body case dan ini makna ala ka boleh jo persan setelah siap musim mah bas lah jadi apa dia apa ini make sure ba benar mana lami benar mana make sure that dia sebentar right just go on top and control his arm and break his arm oh lovely take a jacket thanks so much thanks